Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, втор дел на интервјуто со Мирољуб Петровиќ. Трае некаде 65-70 минути. Одлично интервју. Да не доложам јас, 65 минути кои ќе ви поминат во еден здив. За Александар Македонски, за словените, за античките македонци, за грците, кој како се доселува бугарите, Скендербек, потеклото на Скендербек, Ататурк, крушење на Османлиското царство, Византија, Рим и така натаму, меѓутоа акцентот ќе биде ставен на античките македонци и на словените. Во еден здив ќе изгледате емисијата, да ми верувате на збор, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Мирољуб Петровиќ, снимаме тука, село Петровац, околината на Лесковац. Вие го имате презимето по село Петровац или Петровац го има името по вашето презиме? Pa postoje razne teorije. Jedno je da je selo dobilo ime Petrovac po Petrovićima koji su prvi ovde naselili, a druga teorija je da je selo dobilo ime po kralju Petru I Karađorđeviću koji je dozvolio tim Srbima iz Crne Gore da se ovde nasele 1906. godine. Pa su Колку време живеете тука, Мирољуб? Ja ovde živim 8 godina. 8 години. Da. Све природно, све здраво. Еве кафе, например, од млеко од бадем, рогач, тој ли рецептот? Одлично кафе, значи све природно тука кај вас. Може ли да ве дефинират, нели, као доктор, па да снимаш одредени, нели, пишување по медиумите, за малку ќе завршевте на топол оброк, нели, 3 пати на ден, како вие би се дефинирале? Како Мирољуб сам себе си би се дефинирал со една или со две реченици? Pa običan čovjek koji hoće da živi na jedan zdrav način, onako kako je Bog zapovedio. Znači, sve nas je stvorio isti tvorac, i mene i tebe i sve ljude na zemlji. I sad, dao nam je jedan udžbenik koji se zove Sveto pismo, ili ćemo da živimo po njemu ili nećemo da živimo. YouTube zvezda. Pa, to mene ne tangira zvezda. На балканскиот простор, значи на просторот на Балканот, најголема веројатно YouTube звезда, значи одредени YouTube канали всушност на вас ја дождал целата таа популарност. Подмач бато, значи тоа е една реченица која стана синоним кога некој нешто сака да каже, подмач бато. Тоа е ваша кованица, ваша. Nije moja kovanica, to piše u Svetom pismu. To piše. Bog je rekao kad je išao da čisti sataniste u obećanu zemlju, znači Bog je obećan tu zemlju, to se zvala nekad Hananska zemlja, Bog je dao potomcima Avrama da tu se nasele, tu su živjeli nemoralni ljudi satanisti i Bog je rekao da se počiste, kaže sve tamo što ide, pod mač. Baš tako piše, rekao je tad je bio vođa naroda Isus Navin i on je rekao pod mač i to je taj termin koji je Bog dao, a ja sam samo to pročitao, a ovo što ti kažeš zvezda i ovo ono, ja zadnjeg dana kad Bog bude određivao i kad bude dodeljivao titule, ako me Bog pohvali, to mi je najveća zvanja, a ovo zemaljske titule i zvezde, to me ne zanima uopšte. Да беше да живееше во Америка, ќе беше милионер. Америки со предавања за религија, нели, за вера. Ja i sada budem... За природа, начин на живење, нели, тоа е сега тренд, тоа е сега фенси во Америка. Ти вие ќе бевте милионер, да живеевте сега во Америка. Jeste, ali to su ljudi koji, kad bi ja širio modne trendove, da mi ja pričam ono što njih uši svrbe, oni bi to prihvatili i mogu bi da imam veliku zaradu, ali oni u praksi to jako malo ljudi primenjuje. Jako malo ljudi to primenjuje. Tako da ljudi vole da ih ti zabavljaš, da im o tome pričaš, a u praksi to jako malo ljudi primenjuje i u Americi i ovde. Гледате зашо ја поканав. Гледате, се случува во Србија оно убиство, значи 2 немили настани, 17 жртви, десетици ранети и многу сакатени семејства, многу сакатени деца, генерации, така натаму и така натаму. И се ова што се случи, вие всушност го предвидувавте. Многу ми ве напаѓа зошто сте така вулгарен во изразувањето, зошто толку брутален, зошто и кажувате тие работи и така натаму и така натаму. Меѓутоа се оно што вие го кажувавте, всушност експлодираше изминатите 10 дена. И затоа се им најавив на моите гледачи дека го дојдам во Србија и дека единствено вие заслужувате да бидете интервјуиран и да може да кажете што де факто се случува тука и во целиот регион. Знаете, бидејќи тоа е еден систем на врзани садови, тоа што се случува кај комшиите, ќе се случи, не да Боже, по некое време и кај нас, во Бугарија, Романија и така натаму. Vidi, nisam to ja ništa predvideo, nisam ja nikakav prorok. Ti imaš opet u Svetom pismu, Bog kaže, ako budete radili dobro, bit će vam dobro to i nabraja. A ako budete radili loše, onda će vam biti to i nabraja mnogo gore stvari od ovih što se sada desilo. Mi sad pričamo o nekim serijskim ubicama koji su pobili neke ljude. Ti imaš
u Americi da se rade mnogo gore stvari. Jer mi kako napredujemo u tom demokratskom razvoju ili tom satanističkom razvoju, tako se dešavaju stvari koje se dešavaju u visoko razvijenim demokratskim zemljama. Naprimjer, u Americi je već sad prevaziđeno da uđe neki serijski ubica da pobije decu. To je prevaziđeno. Ima viši nivo. Drugi vodeći uzrok smrti u Americi među decom između 10 i 14 godina je samoubistvo. Znači, ova deca koja su sad nastradala u Srbiji i koja stradaju u Americi kad uđe serijski ubica, to su deca koja ne žele da poginu. Ali ti sad imaš trend u Americi i u ovim visoko razvijenim demokratskim zemljama, odnosno satanističkim zemljama. Jer šta je demokratska zemlja? Demokratska zemlja je zemlja koja je okupirana od strane međunarodnih terorista koji su uveli zakone gde se legalizuju svi oblici nemorala. I onda posljedica toga je to što se dešava. I sad ti u Americi imaš da deca sama sebi oduzimaju život. Kod nas još to nije došlo. Sledeći level. Ti imaš u Americi da svake godine zvanično biva oteto preko 50.000 dece. To još nije došlo u Srbiju. Ali to je ono što nam se sprema. Znači, sledeći korak posle masovnog ubijanja biće da će deca početi sama sebi da oduzimaju život, da će to da bude drugi vodeći uzrok smrti, pa onda ćeš da imaš otimanje dece. Evo ti u školama se danas u Srbiji obeležava Noć veštica. U Americi ja kad sam bio, policija naročito upozorava roditelje pred Noć veštica da je povećana verovatnoća da će im deca biti oteta i da pripaze na svoju decu. Ja sam se šokirao kad sam bio u Americi u njihovom automoto savezu, to se zove DMV, polagao sam za vozački ispit, jer kod njih lična karta, kod njih nema lična karta, nego je vozačka dozvola lična karta. Ja došao tamo u DMV da polažem za vozački i ono stoji veliki plakat Missing Kids, nestala deca. Imaš državnu agenciju koja se bavi, znači deca masovno nestaju, znači otimaju se na ulici. Keď analizirаме това прашање или тој проблем, што е тоа позади вас? Гледам на некој јазик, на некои букви кои ни се непознати нас, кои живееме тука. На Балканот, во Македонија, во Србија. Што е тоа? Ovo sam donao iz Izraela, 1947. godine, kada je ateizam bio... Replika na to što... Kada je ateizam bio na vrhuncu svoje moći, osporavali su Sveto pismo, da je Biblija falsifikovana, da Biblija nije tačna i onda su kod Mrtvog mora u Izraelu pronađeni su ćupovi u pećinama kod Mrtvog mora, kod mesta koje se zove Kumran, i u tim pećinama su pronađeni ovako ćupovi koji su veći od ovih, u kojima su bili svici, znači dokumenti, biblioteke iz 2. veka pre nove ere. To je otprilike ovako izgledalo. Ovo je neka replika, znači koja odgovara na originalu. I tu su pronađeni razni spisi i pronađeni su spisi Svetog pisma, znači Biblije. Znači to je to. Sad je ovo malo uveličano. To je to, ovo je umanjeno. Znači na hebrejski. Na hebrejskom je pisana Biblija i pronađene su kopije i onda su ovi ateisti rekli, evo ga, sad ćemo da potvrdimo da je Biblija falsifikovana, jer do tada je najstarija kopija Biblije koja je bila sačuvana, bila iz 11. veka. A ovo je 2. vek pre nove ere. I onda su uporedili tekst Biblije koji se danas koristi sa tekstom koji je pronađen kopija i podudarnost je bila 100%, jer su ti jevrejski prepisivači, tad nisu bile štamparske mašine. Oni su, kad su prepisivali spise Biblije, oni su čak brojali slova, pa kad nađu na ime Bog, oni odu na obredno kupatilo da se okupaju, da bi napisao ime Bog. Tako da su bili izuzetno fanatični, ako jedno slovo više ili manje, oni su spaljivali. Tako da, ovo je najvažniji arheološki, najveće arheološko otkriće u istoriji, koji potvrđuje da je Biblija naučno verodostojna, da nijedno slovo Biblije ne fali. I eto, ja sam to tu stavio kao repliku. Kao neki simbol. Kao najvažnija. Jer to je jako bitno da mi znam. Razbirate li hebrejski? Da, ja sam učio hebrejski jezik da bi mogao da čitam Bibliju, da bi mogao bolje da je razumem. Znači, vo original je čitate Bibliјата? Da, mogu da čitam Bibliju na originalu. Овој превод на Библијата? На српски јазик? To je na savremeni srpski jezik. Стариот и новиот завет, то вие го имате редактирано, вие го имате. Tako je. Ovo je vaše izdanje, ne li? Tako je, to je jedini prevod na svetu koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji. Jer su današnji prevodi svi, uključujući i engleski. I prvi deo Biblije ima pomešanje knjige kao što je u grčkom. Tu su Grci, mislim, uvedena jedan falsifikat da je prvi deo Biblije, koji se na hebrejskom zove Tanah, a ne Stari zavet, kako ga mnogi zovu, nije to nikao Stari zavet, to je Tanah, skraćenica od Tora, Nevin, Ketuvim na hebrejskom. Oni su pomešali knjige u Bibliji, u prvom delu Biblije.
I to prate svi današnji prevodi. Ovo je jedini prevod na svetu koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji. Ja sam se šokirao kad sam to otkrio da toliko ljudi ne znaju. Tako da, eto, uradili smo na savremenom srpskom jeziku da čovek može da čita, jer oni prevodi koje smo do sada imali su iz 19. veka, arhaični, nerazumljivi, tako da. Ovo je Evangelije po Matej. Tako, Evangelije po Mateju. Po Matej 39 vika nakon ovoga, znači, posle ova, nekih događaja. Isus uđe u barku, znači, legao vo barkata i dođe vo zemljata, te dođe u zemlji Makedonije. Tako je. Znači, Isus bil vo zemljata Makedonija. Evangelije po Matej, sinot mi se vika. Matej, znači, nakon ovoga, Isus uđe u barku, te dođe u zemlju Makedoniju. Što to znači? Pazi, ovaj prevod koji ti sad držiš, to je jedini prevod, sad ispršće da se ja hvalim, ali to je samo slika koliko su današnji ljudi koji se bave teologijom neodgovorni. Ovo je jedini prevod koji ima hebrejski original Evanđelja po Mateju u ovom prevodu. Mi smo, pronađeno je Evanđelje po Mateju na hebrejskom jeziku. Sad smo nedavno pronašli i Evanđelja ostala na hebrejskom, Otkrivenje, sad se radi prevod na srpski jezik, ali pre nekoliko godina, pre 10 godina ja sam pronašao, imao u literaturi, prevod Evanđelja po Mateju sa hebrejskog, na hebrejskom originalu, i prevod sa hebrejskog na engleski. Imao sam hebrejski, imao sam engleski prevod. I ja čitam hebrejski, u grčkom prevodu piše da je Isus došao u Magdalu. U grčkoj prevod. A u grčkom prevodu? Da. A u hebrejskom piše da je došao u Makedoniju. I sad ja čekaj, šta je ovo, razumeš? Ajde da mi objasnime na gledačite. Znači, Isus dođe u Makedoniju. Isus dolazi u Makedoniju, ali pazi šta je ovde bitno. On je ušao u barku. U barka. I sad čim ti čuješ da je on ušao u barku, ti odmah znaš gde je on bio na barci. On je bio u barci na Galilejskom jezeru. I, znači, u okolini Galilejskog jezera postoji jedan region koji se zove Makedonija. I sada, u 8. veku pre nove ere, znači 8. vek pred naša era. Pre nove ere, znači 8 vekova... Na Galilejsko to jezero, znači tamo dole. Znači u 8. veku pre nove ere su na toj teritoriji živeli 10 plemena Izraeljevih, dole u Judeji su živela 2 plemena. I u 8. veku pre nove ere Asirci su došli i proterali su tih 10 plemena Izraeljevih, jer su pravili probleme i tako dalje. Bog je rekao, ako budete problematični, ima na kraju i da vas proteramo odatle. I oni su proterani i jedan veliki deo tih ljudi, tih 10 plemena Izraeljevih, su došli na teritoriju Balkana. Ti do 8. veka nemaš istoriju Evrope. Jer ovde u Evropi su živjeli neki, razumeš, pagani, neki nepismeni ljudi. Ovde nije bilo pismenih ljudi u Evropi. I onda u 8. veku dolaze na teritoriju koja je najlepša u Evropi, a to je teritorija Balkanskog poluostrva. Tu dolazi tih 10 plemena, neki od tih 10 plemena, i smatra se da je otac istorije, tako ga zove u konvencionalnoj istoriji, Herodot. On kaže, znači ne kažem ja, ne kaže neko iz Skoplja, nego Herodot kaže da je pismenost u Evropu doneo neki Kad, čiji se sin zvao Ilirije, i on je bio Feničanin. A u stvari, to nije bio Kad, čiji je sin bio Ilirije, Feničanin, nego je bio Gad, jedan od 12 sinova Izraelih, čiji se sin zvao Arilije, i nije bio Feničanin, nego je bio Jevrin. Znači, Fenikija ti je malo severno iznad Izraela. Ali pošto Grci ne vole Jevreje, pošto su Jevreji njima napravili velike probleme i u vreme Mojsija kad su ih razvali, plus što su Grci veliki idolopoklonici, jer sam Herodot kaže da su Grci jedno malo egipatsko idolopokloničko pleme. I preko 90% današnjih Grka su u stvari helenizirani Sloveni. Znači, to nisu izvorni Grci. I da uradimo DNK analizu možemo lako da potvrdimo. Tako da su oni tu došli na teritoriju Balkanskog poluostrva, oni su doneli pismenost i oni su toponime, znači geografske lokalitete, nazvali po lokalitetima iz Svete zemlje. I zato su oni nazvali ovaj region Makedonija, koji će postati čuven. Jer pazi, ti kad pogledaš istorijski, Makedonija nije ovo sad ovo malecko parče što se zove Severna Makedonija. Makedonija bila cela Grčka. Makedonija bila Bugarska do Sofije. Makedonija je bila Srbija do Smedereva. Makedonija bila Sarajevo. Istorijski dokumenti o tome govore, ima u mojoj knjizi Kratka istorija Srba, koga interesuje može da čita i reference. Tako da se sve to zvalo Makedonija nekada. E sada, kroz istoriju, kako se istorija falsifikovala, da smo nastali od majmuna, da ovo, da ono i tako dalje, ali evo mi u Bibliji imamo gde je Isus došao. Znači, Isus dođe u Makedonija, to je na Galilejsko jezero, i kog ovih 8 pleminja ili del na ti 8 pleminja begat od svetata zemlje i se naselja tuka na Balkanu.
donose pismenost, znači... Evo sad pismenost. Znači, Makedonci su doneli pismenost u Evropu. Ja se to zvalo Makedonija. Znači, oni su doneli pismenost u Evropu. Taj Gad, što na hebrejskom znači sreća, i njegov sin Ilirije, odnosno Arilije na hebrejskom znači Božji lav. I zato su to su bile ilirska plemena. Ali taj region se zvao Makedonija. Kao što je tamo bio region, tu su živjeli ilirska plemena, ali se region zvao Makedonija kao u Svetoj zemlji. Dobro, Petruć, Miroljube, Aleksandar Македонски, неколку пати нели го отвараме тоа прашање со Александар Македонски. Како вие сега, еве, после 5-6 години нова комуникација што имаме, неколку интервјуа снимени, прочитано книги, преведена Библијата и така натаму, како вие би го дефинирале Александар Македонски? Evo, ja ću da ga definišem onako kako su ga definisali njegovi neprijatelji, a to su Grci. Znači, Grci su Aleksandra i njegovog oca Filipa II. Nazivali varvarima. Zašto? Jer nisu razumeli jezik kojim oni govore. Jer Grci su varvarima nazivali ljude koji ne govore grčkim jezikom, oni govore nešto bar, ništa ih ne razumemo, i da su ih zvali barbari. Znači, to kaže Herodot. Demosten, poznati grčki govornik, je govorio sve najgore protiv Aleksandra i njegovog oca Filipa II. I oni su ih nazivali varvarima. Znači, oni nisu govorili jezikom grčkim. Kojim su govorili jezikom? Govorili su slovenskim jezikom. To su jezik koji ja i ti govorimo. Ne kažu samo to Grci. Ne kaže to Herodot, otac istorije. To je govorio najveći vladar u novijoj istoriji, ili ajde kažem možda i svih vremena, ruski imperator Petar Veliki. On u svom pismu, koji šalje ovde kada je vodio rat protiv Turaka, kaže, treba da budete hrabri i da ratujete kao što su ratovali vaši slavni zemljaci Aleksandar Veliki i kao što je ratovao vaš slavni zemljak Đurđ Kastriot Skenderbeg. Tako da, pre 300 godina, svi su znali da je Aleksandar Makedonski ili Aleksandar Veliki bio Sloven, da je bio naše gore list. Ali od sredine 900. veka, kad je formirana grčka istorija, onda je krenula falsifikovana istorije i onda su počeli da mnoge slovenske junake, heroje, istorijske ličnosti da svojataju da su oni bili Grci, što nije istina, naravno. Dobro, što se Sloveните, например, гледате, имате една формулација Словените која е многу интересна, нели, за нашата публика. Бидејќи во Македонија некаде пред 7-8 години имаше една драматична дебата, драматична поделба на Словени и на антички македонци. Вие всушност сметате дека тоа е едно исто и дека Словени всушност значи славни борци. Дека Александар Македонски ги смета нив како славни борци, како истренирани борци, така натаму. Можеме ли тоа да го објасниме за нашата публика? Pa termin Sloveni je nastao od reči slavan i tu titulu slavan je dodelio najveći ratnik u istoriji, Aleksandar Makedonski, koji je postao najpoznatiji po svojim nevjerovatnim pobedama. Najpoznatija njegova pobeda kada je sa 18.000 svojih boraca pobedio 3 miliona persijskih vojnika. Znači, armiju od 3 miliona on sa 18.000 pobeđuje, zato što su to bili tako istrenirani borci, koji su imali takvu, to ti danas imaš, ti kad imaš danas obučene borce, ti možeš da pobediš armiju, razumeš, juriš, to se tako ne ratuje. Aleksandar je imao takvu tehniku, a zašto je on imao takvu tehniku? Zato što je on pripadao upravo tim potomcima, mi ih danas zovemo Ilirima, jer Ilir, hebrejski Areli, znači Božji lav. To su najbolji ratnici. To su najjači ratnici. I pazi, 18 rimskih careva su bili Iliri. Odnosno potomci tog Ilirija, hebrejski Arilija i tog Gada. Znači, to su bili predisponirani od strane Boga kao najbolji ratnici u istoriji. I Aleksandar je bio njihov potomak. I on je postao, ali on imao takvu armiju da je on svoje vojnike nazvao slavnima. Ili mi kažemo danas Slovenima. U stvari on ih je nazvao slavnima. I svi ti slovenski narodi koje mi imamo, koji su se proširili jer znaš kako, oni su kad su ti došli ovde, oni ovde nisu imali konkurenciju. Ovde su živjeli neki, ne mogu da kažem indijanci, ali neki domoroci koji su bili nepismeni. I oni kad su došli, tih 10 plemena Izraeljevih, kad su došli ti Iliri, oni su to sve zauzeli i preko celu ovu istočnu, ne samo celu istočnu Evropu, pa ti ako čitaš najveće neprijatelje Slovena, kao što je bio Adolf Hitler, koji je isto poreklom, on je E1, B1 haplogrupa, on je isto poreklom genetski Sloven. On kaže, znači Hitler, koji je neprijatelj Slovena, kao što je Herodot neprijatelj Jevreja,
Hitler kaže da najmanje 70% današnjih Germana u njegovo vreme su slovenskog porekla, koji su asimilovani. I ti možeš da pratiš istoriju, Samovo carstvo i tako dalje, koji se spominju. Sloveni su kontrolisali matere celu Evropu, jer su se raširili, to su bili ratnici koji su imali veliki natalitet, koji su imali znanje iz svih oblasti, oni su donali pismenost ovde, ali su se zbog svog nemorala asimilovali i od njih su nastali. I onda mi spominjemo tamo nekog slovenskog Kana, koji je u 7. veku došao na teritoriju Bugarske i Bugari su došli u 9. veku na Balkan. I sad ga oni svojataju kao da, iako su i Bugari slovensko pleme. Oni su dobili po reci Volgi ime Volgari. Pa je od toga nastalo Volgari i Bolgari. Ali, tako da ti je cela Evropa bila Mislite na Hanot Kubrat? Da. Kan Hovrat, neki ga zovu Kubrat, pravilno je Hovrat. Znači, jer su pronađeni su njegovi njegovi ime, on je u 7. veku živeo i od njega su nastali današnji Hrvati. Mislim, to ime su oni dobili, iako je hrvatska istorija kao i naša istorija falsifikovana. A Бугарите го својатаат Ханот Кубрат како нивни прв играч, значи прв владетел, од кој почнува првото бугарско царство тука на Балканскиот полуостров. А колку што можеме да прочитаме нели во овие историски списи, тој бил во Цариград, значи вие сметате дека припаѓа на словените и така натаму и дека е дел на таа словенска линија, дека бугарите доаѓаат 1 или 2 века после него тука на Балканскиот полуостров. Можеме ли нешто за бугарите да кажеме? Pa Bugari imaju svoju tradiciju, to je čuveni narod. Samo što je vremenom je pokoren i nad njima izvršen jedan... Mislim, Bugari se dobro drže kakvi su ovi ostali evropski narodi, ali zamisli kad su oni Bugarima nametnuli Nemca za vladara. Cara Ferdinanda koji im je bio vladar u Prvom svetskom ratu, koji je izazvao tragediju bugarskog naroda. Ali bio je jedan veliki bugarski junak, Aleksandar Stambolijski, koji je uspeo da Bugarsku isčupa iz tog ponora i da je spasi. I on se zalagao za bratstvo svih slovenskih naroda, pogotovo na Balkanu. I onda su ga ovi sledbenici tih nemačkih zlikovaca, ne Nemaca, Nemci su narod s kojim se isto manipulišu, oni su ubili tog Aleksandra Stambolijskog, velikog junaka, ali Bugari imaju svoju tradiciju, ali oni su došli sa reke Volge i po tome najlepša istorija, najbolja istorija koga interesuje istorija Bugarske, možda čita u knjizi Petar Veliki Zaharij Orfelin, ima besplatno na sajtu ordeni.rs, da se preuzme ta knjiga, da se pročita kako su nastali Bugari. Oni vuku poreklo od Slovena sa reke Volge i zvali su ih Volgari ili Bolgari, jer V i B se u našim jezicima koriste. I onda su oni imali svoje vladare i tako dalje, ali oni su na Balkan došli tek u 9. veku. A Kan Hovrat je u 7. veku tu živeo. Znači 2 veka porod. 2 veka, tako da Kan Hovrat sa njima nema veze, osim što su Sloveni jedni i drugi. Ali nije on bio od volgarskog plemena, jer on je bio... I kako vela, 4 sina koji se zna, 2 sina koji ne se znati, tako natamo. Бугарската династија тој ја инкорпорира, односно етаблира тука на Балканскиот полуостров. И видите дека не е точно, дека тој е дел на ова словенска структура, дел на аварите кои се борат, нели, кои ги стиснат во еден период. Да, njega su Hazari posle... Mislim, on je prošao loše isto koji Aleksandar Makedonski, isto kod car Dušan, nije se pazio i ovi su ga Hazari nadjačali i onda je jedan deo njegovih ljudi je došao na teritoriju na sliv Save i Dunava i to oni su se hvalili što su potomci tog čuvenog Kana Hovrata i po njemu su nastali Hovrati, odnosno kasnije Hrvati, iako je njihova istorija kasnije falsifikovana, kao i naša istorija što je falsifikovana. Миролјуб, односот на грците и на евреите, велите дека грците и евреите не се сакаат, а дека грците и египтјаните се сакаат, бидејќи амбасадата на Египет во Атина е во центарот. Одма карше грчкиот парламент, таму се наоѓа амбасадата на Египет и амбасадата на Франција. Тоа се двете амбасади кои се клучни, нели, карше или спроти грчкиот парламент. Зошто грците и евреите не се сакаат? Vidi, sam Herodot, koji se smatra ocem evropske istorije, on kaže da su Grci jedno malo egipatsko idolopokloničko pleme koji su došli ovde na Balkan i koji su se svojim vražbinama i manipulacijama i tako dalje raširili i oni su veliki deo tog slovenskog naroda, odnosno tog ilirskog, semitskog naroda pretopili i helenizirali. Naročito od sredine
19. veka kada su dobili državu, tada je krenula jedna nasilna helenizacija svih. Znači, ti nisi mogao u Grčkoj da kažeš da si... Mogu si samo da kažeš da si Grk koji priča slovenskim jezikom, Grk koji priča albanskim jezikom, razumeš, ali nisi mogao da kažeš da si po nacionalnosti nešto drugi. To je... I sam Herodot kaže da su Grci jedno egipatsko idolopokloničko pleme koje je tu došlo i kad čitaš, evo na primjer Svetoga Savu, zakonopravilo, on najstrože zabranjuje bilo kakvu vezu religijsku sa Helenima, sa Grcima, jer oni su najveći idolopoklonici. Međutim, ta grčka religija se, nažalost, proširila po celom svetu i ti imaš, na primjer, ta grčka, odnosno egipatska religija. I ti sad imaš, na primjer, u Vatikanu, na trgu Svetog Petra, iako apostol Petar nikad nije bio u Rimu, on je bio apostol Jevrejima, a u Rimu je bio apostol Pavle, ali na takozvanom trgu Svetog Petra ti imaš egipatski simbol. Jer tu je bio cirkus Vatikan i onda su na tom mestu gde je cirkus Vatikan napravili državu Vatikan i stavili su egipatski, u 6. veku stavili su taj egipatski obelisk, onaj stub, onaj šiljak, koji u stvari je egipatski simbol, falosni simbol ili simbol muškog polnog organa, jer su oni obožavali boginje plodnosti i tako dalje, i u njihovim ceremonijama su imali te seksualne odnose i tako dalje. Ti danas imaš, na primjer, u Vašingtonu, imaš isto, centralni objekat je taj falosni egipatski simbol. Znači, egipatska religija je zatrpala ceo svet. Ti imaš u Podgorici, zamisli, u Podgorici imaš spomenik Vojvodi Mirku, egipatski obelisk. U Kučima, tamo kod mene, imaš na Fundini, gde je bila čuvena bitka na Fundini, imaš obelisk. Šta će egipatski simbol u Kučima, razumeš? Nema ko da ode tamo s macolom da to razvali, razumeš? Tako da su, ta egipatska religija se proširila po celom svetu, nažalost. Nažalost. Бидејќи говориме за символика, ова символ од З, со кој руската војска почнува она агресија во Украина, што значи символ од З, например? Simbol Z kroz istoriju se zna da znači da neko ide pod mač, što bi se reklo, Z znači zaklati. I taj termin je koristila marionetska jugoslovenska vlada u Londonu, kada je sve one koji nisu hteli da ratuju za interese Velike Britanije, odnosno Churchilla i tih engleskih kriminalaca, ja pravim razliku između Engleza i engleskih kriminalaca, jer Englezi su narod s kojim se manipuliše, kao i svi drugi narodi. Znači, Z je značilo zaklati i jugoslovenska vlada, marionetska vlada u Londonu, je slala preko radio Londona i čitala pod Z se stavljaju ovi. I onda spominji menja Milan Nedić, ovaj, i onda su postale takozvane trojke, koje su išle da likvidiraju sve koji su stavljani pod slovo Z, Z znači zaklati. Onda su oni kasnije pričali, ne znači to zaklati, to znači zaplašiti. Pa čekaj, znamo šta znači slovo Z kroz istoriju, to je jedan paganski simbol koji u stvari znači likvidirati, ubiti, odnosno zaklati. To znači i сега. To znači Z. Sad neko možda kaže Z znači zalepšati, mogu oni da prave šta hoće, ali kroz istoriju se zna šta znači Z. Мирољуб, ние го сниме интервјуто на 9. мај, денот на победата. Или се слави и тука денот на победата и така натаму. Или денот на победата над Хитлер, нацистичка Германија и всушност Сталин е нели символ. Сталин, Черчил, Рузвелт, меѓутоа во најголем дел е Сталин, а Сталин има убиено многу повеќе луѓе од Хитлер. Pa vidi, Stalin i Hitler su bili saveznici. Oni su bili saveznici do 22. juna 1941. Oni su zajedno okupirali Poljsku. Sad mi kad pričamo ko je bio gori, Hitler ili Stalin, pa ajde da se bavimo statistikom. Ko je pobio više ljudi, nacisti ili komunisti? Jedni i drugi su bili nenormalni, ludaci. Komunisti su pobili 5 puta više ljudi nego nacisti. Nacisti su ubili negde oko 20 miliona ljudi, a komunisti su ubili 100 miliona ljudi. I sad ti praviš dan pobede, 9. maj, kada je ludak Stalin sa svojim saveznicima, kriminalcima iz Engleske i iz Amerike, uspeo da pobedi drugog ludaka Adolfa Hitlera. I sad se slavi dan pobede bolševizma, kad su komunisti ušli u Jugoslaviju, kad su ušli u Srbiju, kad su ušli u Makedoniju, kad su sve razvalili. Znači, narod je bio protiv komunista. Ko te pita, oni dolazi, Crvena armija. Na što su ovde radili? Nisu ovde samo zauzimali, oni su ovde silovali, palili, radili najstrašnije gadosti. Ali mi učimo falsifikovanu istoriju, da su najveći koljači junaci, da je to dan pobede, ali to je u skladu sa i ostalim praznicima koji se nameću u ovome svetu.
Noć veštica. To je praznik koji se najpoznatiji satanski praznik koji se uči u školama. Imamo 1. maj, isto jedan neznabožački paganski praznik koji je kao praznik rada. 29. novembar, isto jedan satanistički, komunistički praznik. I to je ono što se nama danas nameće. Ko hoće to da slavi, ne slavi. Ja ne slavim 9. maj, ni Noć veštice, ni ostale. Потребувате неколку пати зборот сатанизам и така натаму и така. Но предполагам дека тоа треба да значи нешто западно. Значи по таа флоскула сатанизам вие подразбирате нешто западно. И гледате се имате Путин кој има Сатана 1 и Сатана 2, каде што се ракети кои се имаат имиња Сатана 1 и 2, вие треба да го поразите Запад кој е персонификација на сатанизмот. Нели нема логика. Ние пред 4 или пред 5 години тука во ова ваша куќа објавивме, или вие тоа го презентирате, дека Путин е дел на она голема масонска ложа и дека во таа масонска ложа бил и првиот човек на исламска држава, дел на луѓето од Италија, дел на луѓето од Франција и така натаму, дека тоа е една голема масонска ложа која всушност владее со светскиот поредок. Vidi, ne možemo mi da Putina ili bilo kog političara stavljamo na stranu ovih ljudi, zlih, dobrih, znači, evo ti, na primer, čovek koji je prihvatio da bude na čelu vlade nacionalnog spasa 1941. Danas ga smatraju ratnim zločincem, to je najveći junak u istoriji, po mom mišljenju, najveći junak 20. veka, sigurno, to je general Milan Nedić. On se prihvatio nezahvalnog posla da bude predsjednik vlade da bi spašavao ljudske živote, da bi se obračunao s komunistima koji su ovde napadali Nemce po nalogu Staljina i onda su Nemci ovde pravili odmazde, represalije, desetine hiljada je pobijeno. Tako da to što je Putin na čelu današnje Rusije, ne znači da je on, ne mora da znači da je on po svaku cenu da je on sigurno neki terorista, satanista. Moguće da on sarađuje sa međunarodnim teroristima, kao što je Milan Nedić sarađivao sa teroristima. Znači, da li je on pozitivan ili negativan lik, to će jednog dana Bog da presudi. Ali činjenica je da ovaj svet vode, kad kažemo satanisti, ne mora onda da bude zapad, na zapadu je najveći nemoral. Satanisti su oni koji uživaju u ljudskoj patnji, koji uživaju u perverzijama seksualnih, koji uživaju da deci prodaju drogu. Oni u tome uživaju i oni vode sve svetske tokove. Меѓутоа, ако имате ракета Сатана 1 и 2, со кои се фалите, дека можете да го покорите Западот, сатанистичкиот Запад, зошто некој би ги нарекол ракетите Сатана 1 и Сатана 2? Evo pitanje za tebe. Da li se Putin pita u Rusiji da on određuje imena s raketama? Koliko se on pita? Ja ću te podsjetiti da je ruska ekonomija privatizovana, kad je bila ona pljačkaška privatizacija u Rusiji, kao što je bila i u Makedoniji, i u Srbiji i tako dalje. Cela ruska privreda, koja vredi hiljade i hiljade i stotine hiljada milijardi dolara, je privatizovana za 10 milijardi dolara. Znači, lokalni tajkuni koji su povezani s međunarodnim kriminalcima su privatizovali celu rusku ekonomiju. Jel ti misliš da se Putin, da on ima velika ovlaštenja, da se on mnogo pita? Ja ti kažem da jedan vladar u demokratskoj državi se jako malo pita. On se pita koliko se pita Milan Nedić u okupiranoj Srbiji za vreme nacista. Znači, njegova ovlaštenja. Da li Putin igra igru kao Milan Nedić da spasi u Rusiji šta se spasti može? Ili on stvarno neki satanista? To ćemo jednog dana da vidimo. Tako da, ne bi ja se bavio Putinom, ono čime ja želim da se bavim, to je da savremeni čovjek treba da uzme sudbinu u svoje ruke, da se ne uzda ni u Putina, ni u Penderovskog, ni u Milanovića, ni u nekog petog političara, nego use u svoje kljuse, skloni se iz demokratskog sistema, nemoj da budeš deo tih ratova ludačkih, da se ti uzdaš u Britance, Francuze, u Moskvu, u ovo, onu, sklanje se od toga. Ko je Putin, jednog dana ćemo da vidimo kad Bog bude podvukao crtu, da li on junak kao Milan Nedić koji se prihvatio nezahvalnog posla da spašava ruski narod i još neke druge, ne znam, vidjet ćemo. Dobro, ostana две прашања. Историски, за да дојдеме до актуелните политички теми. Прво, односот на македонците и римјаните. Тоа е 146-148 година пред нашата ера, победата на римјаните во првата, втората војна со македонците и пропаста на македонското царство. Odnos Makedonac i Rimljana, jel možemo definirati? Pa jedini koji su pružali otpor Rimljanima su bila ta ilirska plemena koja su živela na teritoriji Makedonije. Kasnije se to prozvao Ilirikum, ali pre toga prvi naziv ove teritorije je bio Makedonija.
tu su žila ilirska plemena po tom Iliriju, koji je bio, što znači Božji lav. Jedini koji su pružali otpor Rimljanima su bili upravo ljudi koji su živjeli u Makedoniji. To su bila, i poznati su u istoriji, takozvani rimsko-ilirski ratovi. E sad, šta je tu bio problem? Što su, kod Rimljana postoji jedno pravilo da svi koji im se suprostave, oni im zatiru sve pod nebom. To se u Bibliji zove herem. Znači, svako spominjanje Ilira treba da se zatre zato što su se oni usudili da ratuju protiv nas. I to je bilo zatiranje svakog spomena i Ilira, i Makedonije, i bilo čega što ima veze sa time koji su se njima suprotstavili. I zato je veliki deo istorije uništen i zatrpan, ali i ljudi koji su živjeli u tadašnjoj Makedoniji, koji će kasnije da se nazove Ilirikum, jer su tu živjeli Iliri, iako su to sinonimi Ilirikum i Makedonija, oni su pružali otpor i oni su sačuvali tu kulturu. Zato su uništeni. Zato je cijelo bogatstvo odneseno, napraveno i tako. Na tom vidite 16 ili 18 rimski imperatori. 18 rimskih imperatora su bili Iliri. Ali pazi, nisu oni to skroz uništili. Jer pogledaj ti gde danas na planeti Zemlji ti imaš zdravo tkivo, koje još pokazuje neke znakove života. Tu na toj drevnoj Makedoniji. Kad kažem Makedonija, ne mislim na ovaj mali prostor Severna Makedonija, nego to Balkansko poluostrvo, tu su bili ratovi, prvi i drugi, i danas su tu neki sukobi, jer međunarodni teroristi još tu nisu uspeli da nas pokore, da budemo ko Norvežani, Šveđani, ovi Belgijanci, ovi ostali koji su legli na rudu. Ovde još postoji duhovno zdravo tkivo. Vidite, Petrović, Zapadno rimsko carstvo propaje nekada 4. 5. vek, 10 veka podosta, ostanova, obstojuva istočno rimsko carstvo Bizantija, koje podostan ili Osmanliji tu spevati, ili do 454. godina, ako ne se lažem. Nekada 28. maj ili do 454. godina da go osvojate. Možemo li da go definirame? To je odnosno Osmanlijite, istočno carstvo, Makedoncite. Вие спомнувате во некој ваше интервју што ги гледав, улогата на Кемал Ататурк. Во тоа интервју го нарекувате стар србин или стара српска фамилија, која е турцизирана или исламизирана и дека тој ја уништува Отоманската империја или големото Османско царство. Ето тука малце лавирате. Сите вие кои сте тука во Србија лавирате, македонците час ги посрбувате, час ги величете како македонци, меѓутоа, ајде, ние ви простуваме, нели, бидејќи не сте соседи. Можеме ли Кемал Ататурк, тоа е млада турска револуција, она што се случило 1908 година, масонски движења, почнува Ресен, тој од Коджаджик, тоа е некое село тамо, околината на Дебар и така натаму и така натаму. Pre nego što odgovorim na to pitanje, dotakao si još dve teme. Prva tema je Vizantija. Znači, Vizantija ne postoji kao termin do 16. veka, do 17. veka, ne postoji. To su ovi Latini, razumeš, jedan nemački kvazi intelektualac, je nazvao istočno rimsko carstvo, koje se zvalo Romejsko carstvo, ovo je bilo Rimsko carstvo, ovo je bilo ovde Romejsko carstvo. I tu je bila prestonica Carigrad. I onda pošto su zapadni, ovi po znacima navoda hrišćani, oni su smatrali da oni imaju ekskluzivno pravo nad Rimsko carstvo. Samo smo mi Rimsko carstvo. A ovi na istoku su Bizant. Oni su Bizantinci, Vizant. I onda su oni nas zvali Vizantija. I mi smo prihvatili, ovi današnji Mickey Mouse istoričari su prihvatili da je ovde nekada bila Vizantija. Ne, ovde nikad nije bila Vizantija, ovde je bilo Romejsko carstvo. To je istorija. Znači, Римско и Ромајско. Римско и Ромајско. Mi smo Romejsko carstvo, oni su Rimsko carstvo. Dobro, како символика или не знам како лингвистика, што значи Ромајско, што значи Римско? Зошто? Pa ima sličan termin, ima slično zajedno, jer se Romejsko carstvo se zvalo, na primjer Carigrad se zvao Drugi Rim. Razumiješ, drugi Rim. U samom slučaju, to je jedan element. Znači, Vizantija mi ne treba uopšte da spomenjamo, jer to je falsifikat koji nam je Zapad nametio. Nikakva Vizantija nije postojala do 17. veka. Ali oni su, to je kao kad bi sad oni nama rekli, vidi, ovo gde vi živite, to nije Makedonija, to je Tunguzija. I mi sad krenemo da učimo, dakle si ti, ja sam iz Tunguzije. Ja sam iz Makedonije, kakva Makedonija, to ne postoji. Drugo, što si rekao, Srbija, Makedonci, ovo, samo da razjasnim tu terminologiju. Šta znači reč Srbin? Srbin potiče, termin Srbin je nastao u Indiji zato što su tamo Noeve sinove Sima, Hama i Afeta zvali Sarm, Harm i Apati. I od tog Sarma su nastali Sarmi ili Sarbi. Neko kaže Semiti. Kad kažeš Srbin,
to znači Semit, oni koji su semitskog porekla. I oni koji su naselili ovde Balkan, to su bili Semiti. Ili možeš da kažeš modernim jezikom Srbi. E sad, oni su ti koji su tu došli, tu su uglavnom bili potomci Ilirija i to Kada, odnosno Gada. Oni su ovaj tero nazvali Makedonija. Ti sad možda kažeš ja sam Srbin ili Semit, a možda kažeš ja sam Makedonac. I ako kažeš jedno i drugo, ti ništa nisi slago. Onda si ovde imao razna ilirska plemena. Tu na teritoriji današnje Albanije su živelo pleme Albani, to je ilirsko pleme. I sad neko ko je Makedonac, ko je Ilir, on može za sebe da kaže, ako od Albana, može za sebe da kaže Albanac. To što je on rekao da je Albanac, to ne znači da on negira da je Makedonac ili da je Ilir, ili da je Srbin. To su sve sinonimi. Tako da ti kad kažeš, ja za sebe puno puta kažem da sam ja Makedonac, ali mogu da kažem da sam Albanac, jer je Skenderbeg iz plemena Albanije. Ali to što sam ja rekao da sam Makedonac, ja nisam negirao da sam Srbin. Jer to su sve sinonimi, kao što ti kažeš, on je Kumanovac, on je iz Đevlja, on je Skopljanac, ali to ne znači da nije Makedonac. Меѓутоа Скендербег го добива името Скендербег по Александар Македонски. Tako je, on je dobio ime, ali pazi, komu je to dao? Dali su mu Turci. Njegovo pravi ime Đurać Kastriot. Ali pogledaj ti šta kaže Marin Barleti, katolički sveštenik. Šta on kaže za Đurađa Kastriota? On kaže, on je pripadnik našeg naroda. Ne kaže on da je on tamo neki... On kaže da je on pripadnik slovenskog naroda. Tako da, svi ti termini, ako ćemo istorijski, Srbin, Albanac, Makedonac, Ilir, to su sve sinonimi. Ako čovjek zna istoriju. Ako čovjek ne zna istoriju, onda dođu međunarodni teroristi i onda vas huškaju u navijačke grupe, on je Srbin, on je Makedonac. To su sve sinonimi koji isto značaju ako znamo istoriju. I sad dolazimo na Kemal Ataturk. Zašto je Turska imperija ovde došla? Možemo time da se bavimo. Znači, Bog je poslao Turke na Balkan da spasi istočno rimsko carstvo i te Slovene, da ih spasi od inkvizicije. Jer, pazi, ključni događaj u istoriji, jedan od najvažnijih događaja u istoriji, je katolički Božić 800. godine, kada je papa krunisao Karla Velikog za vladara Franačke. I Franačka država kreće da kida po celoj Evropi, ko neće da se pokatoliči, biva likvidiran, pod mač. I to je kidanje bilo, to je bila nasilno pokatoličavanje, to je bilo urnisanje. I Bog šalje u 14. veku, šalje Turke. Da Turci nisu došli na Balkan, ovi bi nas popalili, bato. Pa ovde, mi bismo svi bismo bili katolici, lepo je biti katolik, ali ne biti katolik na način, na vulgaran način. Еден голем број нови евреи, шпански евреи, сефарди или како да ги наречиме. Oni su pokatoličeni, ogroman broj. Во најголем дел. Tako je. Ili su pobijeni. Ја примат католичката вера, или во еден дел се доселува тука на територијата на Балканот во османлиските градови. Првенствено Солун. Нели Солун важи за еден град кај што е најмногу населен од евреите, па дури грчките војници во првата, втората Балканска војна, кога влегуваат во Солун, билат дека Солун мирисал на еврејство. Pa jeste, zato što su oni tu bili jer su oni poznati kao dobri trgovci, a tu ih niko nije dirao. U istočnom rimskom carstvu ih tu nisu dirali. Султаните им дозволија, да дојдат тука, да обават трговија, да го преселат капиталот, целото свое богатство во Шпанија, значи збориме период на инквизиција, 14-15 век, кога ескалира целиот тој процес, евреите од Шпанија, во најголем дел од Шпанија, се доселува тука. Jeste, ali pazi, Османското царство. turski sultani su bili pametni. Oni su videli da jevreji najbolje znaju ekonomiju i tursku ekonomiju su vodili jevreji. Lični lekar turskih sultana su bili jevreji. Čuveni rabi Moše ben Maimonides je bio lični lekar turskog sultana. I Turci su znali, s tim što su jevreji, oni jedini čitaju Bibliju, oni su poštovali vlast, plate sultanu porez, nisu dizali ustanke protiv Turaka i oni tursku okupaciju zovu zlatno doba. A mi, zovi kako hoćeš, Srbi, Albanci, Makedonci, mi smo dizali ustanke protiv Turaka. I onda su oni nas, razumeš, razvaljivali i preseljavali ovo ono. Znači, dođe okupacija zato što nisi poštao Bože zapovesti, budi miran. Radi na sebi, jačaj porodicu i čekaj pogodan trenutak. I Turci zato što su živeli, pogledaj kako je nastradao Aleksandar Makedonski. Umro, brate, iza sebe nije ostavio potomstvo, država mu se raspala. Pogledaj taj Kan Hovrat, čuveni,
Kakav je to ratnik bio, kako je veliku državu napravio. Hazari ga likvidirali, država mu propala, nije ostavio za sebe potomstvo. Car Dušan. Bio najveći ratnik, otrovo ga grčki sveštenik, on je krenuo sa 80.000 vojnika da oslobodi Carigrad. I najđe za grčkog sveštenika, ovaj ga otrove, razumeš, propadne mu država, ostavio za sebe onog kilovog uraša. A turski sultan, on ima 5 sinova, 10. I trenira ih od malih nogu da budu britke sablje. I on kad umre, dođe još bolje od njega. I zato je turska carevina dugo trajala. Međutim, došla francuska revolucija, kraj 19. veka, demokratija, Turci se navukli na demokratiju, došli mlado Turci, razumeš, tuc, naprave revoluciju, razumeš, u Turskoj, razvale Tursku, nađu nekog Kemala Ataturka sa teritorije Makedonije, možda ga zoveš da je bio Makedonac, možda kažeš da je bio Srbin, možda ga zoveš Ilir, on je naše gore list, potom naš zemljak. Kako ga definirate? Kurvarište? Pa on je bio švalerčina koji se kurvao na engleskom dvoru tamo sa onim kurveštijama iz Londona. On je bio ateista, on je bio satanista, on je bio diabolik prvog reda i onda su njega izabrali. I njega su izabrali i od Turske, koja je bila sila, brate, naprave sekularnu državu. Promene im jezik iz arapskog jezika, onaj koji su Turci pisali, sad pišu latinicom, Turci. To je smijurija, brate. A opet su Turci najviše sačuvali moralu u odnosu na ove evropske, zato neće da ih primiti u Evropsku uniju. Koliko god da su Tursku razvalili. Pazi, evo sad su studije pokazale, rađena je studija u kom narodu se najviše menja partnera. Turci u prosjeku, jedan Turčin promeni za vreme svog života 14 partnera. Znači, oni su najveće švalerčine, Turci, razumiješ? Znači, po Kemal Ataturk. A Kemal Ataturk je bio tu glavni igrač, razumeš, koji je uveo taj sekularizam i taj satanizam u Turskoj. I od čuvene Turske imperije, ali ne možeš ti Tursku tek tako da, opet je Turska kako god je razvaljena danas. I država taka sekularna i ona. Razvalili su je, ali Turska ima mnogo viši nivo morala nego se ove goveđe evropske zemlje. Znači, mora da dojdat mlado Turci, da ih sovlada Turcite. Došli mlado Turci, razumeš, to su ti, isto tako kod nas je bila komunistička revolucija, pa onda demokratska revolucija i sve. Znači, mlado Turci se niko je prethodnica na šarane revolucije, na obojeni revolucije što se slučaju. I to ti je copy-paste, oktobarska revolucija u Rusiji, francuska revolucija je, pa znaš šta su radili u francuskoj revoluciji? Ti samo kad pogledaš francusku revoluciju, to ti je mlada turska revolucija. Oni kad su razvalili Francusku, ti banditi, satanisti, oni su, zavisi u čuvenu crkvu Notre Dame, doveli jednu prostitutku, ona je u stvari glumica, nije prostitutka, i ona je glumila boginju plodnosti i ona je tamo, skinula se gola u crkvu Notre Dama i ona je tamo imala svoj performans i kao boginja plodnosti, nosili su je kroz Pariz, na nosilima, razumeš, nema više Boga pa su na trgovima, samo da razumeš šta je mlada turska revolucija, pa su na trgovima po Francuskoj dovodili sveštenike koji su radili za lovu, nađu nemoralne sveštenike i onda sveštenik priča kako Bog ne postoji, pred masom naroda, svešteničkoj odeći. Razvalili su Francusku i Francusku su razbucali. Po tom istom obracu su razbucali posle carsku Rusiju, pre toga su razbucali Tursku, posle su nas razbucali sa komunističkom revolucijom, Josip Broz i ovi banditi, razumeš? I tako oni ceo svet sa tim šarenim revolucijama odvaljuju, razumeš? Vidite, ako čitate Orhan Pamuk, Osman Bek i синовите, всъщност гледате дека францускиот јазик е јазик на турската аристократија. Тамо некаде пред 110-120 години, значи тоа е период пред младотурска револуција, доаѓање на Кемал Ататурк, индустриализацијата, нели, на Турција, тамо е францускиот јазик, нели, јазик на аристократијата. Што ќе рече дека таа младотурска револуција, сите тие процеси кои тамо се случуваат, имат рефлексија од француската буржуаска револуција. Што ги потврдува, нели, вашите тези. Pa kako da je, pa oni su slali svoje, pa pogledaj ti gde se školovao Kemal Ataturk i svi ti dijabolici oko njega. Oni su se školovali u Engleskoj i u Francuskoj. I tamo su se oni zarazili sa tim satanističkim ideologijama, razumiješ, i posle su trovali narod, ali nikad ne bi oni mogli da naprave tu mladu tursku revoluciju, da nisu imali podršku od Engleske i Francuske. Ljub, можеме ли да го дефинираме односот на меѓународна заедница кон словените? Дал смислам некаде после Втората светска војна ги пишува оние 10-15 точки што треба да се прави со словените, бидејќи како велите Хитлер во некои од своите настапи вели дека повеќе од 70% од германите имаат словенско
потекло, или словенска одредена генетика, можеме ли да дефинираме дека постои некој процес, некој проект за десловенизација на словените или за туркање на словените на некои маргини, бидејќи тоа се повеќе од 200-300 милиони, кои ќе видите дека германите и словените се всушност најбројни народи тука во Европа. И ако нели малце загребиме, нема прва и втора светска војна, тука има прва и втора европска војна, бидејќи светската војна со исклучок нели на Перл Харбор и јапонската интервенција или нападот на Јапонија, во најголем дел сите тие војни се случуваат на територија на Европа. Можеме ли да дефинираме тај однос кон Словенија или према Словенима? Pa vidi, ta mržnja prema Slovenima je bila u smislu što su Sloveni pružali najveći otpor toj inkviziciji, razumeš? I ovde su bili najveći otpori svim tim zavojevačima. I za vreme Rimskog carstva ovde su se pružali otpori i kasnije, razumeš? I onda prema Slovenima postoji taj otpor kroz istoriju zato što su oni držali do morala još koliko toliko. Nismo mi još razvaljeni. Ti možda kažeš u Makedoniji ili u Srbiji, gledaj šta se radi ovo ono. A kad odeš na zapad ti kažeš, kod nas je super. Da, ma vidite i Hitler, taj njegov odnos prema Slovenima. I svi fašistički režimi, taj njihov odnos prema Slovenima i tako dalje i tako dalje. Na čemu se to fundira? Koja je osnova? Koji je motiv da se ima takav odnos prema Slovenima? To je tema ovako vrlo škakljiva, ali ja sam o tome pisao u mojim knjigama i objavio sam dosta knjiga o tome. Znači, ključni događaj je Božić 800. godine, kada je papa postavio Karla Velikog za vladara Franačke države. Tada kreće nasilno, ne mogu da kažem katoličavanje, nego papiziranje čovečanstva. Znači, ko je izazvao Prvi svetski rat? Znači, Austro-Ugarska je bila pod direktnom kontrolom Rimokatoličke crkve. Rimokatolička crkva je želela isto ono što je želela u 8. veku za vreme Karla Velikog. Da širi svoju teritoriju i svoje uticaja. Aneksirali su Bosnu i Hercegovinu, došli su oni koji se bune protiv toga, razumeš, organizovali likvidaciju Ferdinanda i krenuo je rat. Znači, ko je Hitlera i sve njih otrovao da mrze Jevreje i da mrze Slovene? Zašto mržnja prema Jevrejima i Slovenima? Zato što su to narodi koji neće da se pokatoliče. Kraj priče. Znači, pozdajna je teološka. Zašto ne mrze Bugare? Pa Bugarima su postavili nemačkog cara. Ferdinand je Nemac. Onda je taj Ferdinand dobio svog sina kome dao kao bugarsko ime Boris III. U stvari, on je Nemac. On može da se zove Trajče. On je Nemac. Njegov otac je Nemac. Zamisli kad ti Bugarima staviš, kakva je to okupacija, da ti njima staviš za vladara Nemca. Razumeš, to je bruka najstrašnija. I onda oni sa Bugarima manipulišu i Bugare šalju u svoje ratove i Bugari doživljavaju najstrašnije tragedije kao što su doživjeli u Prvom svetskom ratu. I pre toga. A danas doživljavaju još veću tragediju Bugari, jer su ušli u Evropsku uniju, gde se promovišu najstrašniji oblici nemorala. Razumeš? I sad ti možda kažeš Bugari, Sloveni, pa imaju oni svoje slovensko poreklo, ali žave kad su okupirani, kad su razvaljeni. Rumuni su naša slovenska braća, ali su razvaljeni. Njima su jezik promenili, oni više ne pričaju slovenskim jezikom, oni pričaju romanskim jezikom. Hoćeš da pričamo o Mađarima, kako su njima nametnuli ugaro-finski jezik. Došli su neki talibani, razumeš, sa severa, tamo iz Finske i sa Sibira, tu su radili kao najamni radnici, bili su lojalni svim okupatorima, došla Rimska crkva, njih krenula da forsira i glavni jezik više nije slovenski, nego ugaro-finski, to ti je današnji mađarski jezik. Razumeš? Oni uzmu i onda su im izmislili njihove nacionalne horove, pa ko je bio Janoš Hunjadi? On je bio Janko Sibinjanin. Razumeš? Janko Sibinjanin je, kako mu se zvao otac? Vojko, kako mu se zvao deda? Srb. Sad ćeš ti meni da kažeš da je on bio neki Mađar. Oni su im nametnuli njihov jezik. Zašto? Ja nemam ništa protiv kako će neko se izjašnjava. Izjašnjava se kako hoćeš, mene zanima kako živiš. Ali oni su, kad ti njima, znaš šta je rekao Goebbels? Oduzmite narodu istoriju. U prvoj generaciji bit će kao rulja, a u drugoj će biti kao stoka. I oni od njih naprave stoku i onda ih koriste da oni ratuju i da izvršavaju njihove naloge za širenje njihove satanističke religije. Imam puno prijatelja koji su katolici, ali Rimska crkva radi projekat razvaljivanja i sad su se oni su imali posle sukob sa ovim Englezima i tako dalje, ali sad koliko ja vidim, oni su se sad pomirili, raspodelili su teritorije. Što je Sunjatite? Naprimjer, Goce Delčev. Goce Delčev, to je Kukuškата linija,
каде што е центарот на унијатство во Македонија, протестот против грчката црква, нели, наметнување на грчкиот јазик во богослужбата, и тамо се јават одредени елементи на унијатство. Всушност, човекот кој го сметаме како символ на македонската преродба, револуција, создавање на денешна Македонија, кој сака, нели, да биде погребан во главниот град на независна или независима Македонија, всушност потекнува од унијатско семејство или во некој унијатски амбиент. Како тоа да го дефинираме? Или близината или блискоста на цар Самуил со Ватикан, со Рим, со Римската црква и така натаму. Гледате, имаме ние елементи тука, посебно во овој македонски дел. Па имаме оно богомилско движење, кое многумина, нели, од овие историчари го поврзуваат како некоја предходница на протестантизмот, посебно после нивната преселба на територијата на Америка или Единените Соединените американски држави. Можеме ли тука нека заокружиме овој историски некој контекст, веќе горе-доле околу сат време разговараме, и потоа се дојдеме на актуелните теми, тоа што се случи во Белград, и Младенова, 17 убиства, и всушност целиот тој процес на еден неморал, на една руинизација на општеството и државите во кои живееме. Па тоа е све повезано. Можемо ли прво ово, што сам вас питao, Evo, pogledaj, šta znači uniјатство? Ti si nekada imao u vreme Karla Velikog, znači nasilno pokatoličavanje. Ko neće se pokatoliči, pod mač. Međutim, posle napravljena druga strategija. Vidi, uniјatstvo. Ne moraš ti ostani pravoslavan, samo prihvati da je papa gazda. Vidite, Ukrajina, Ukrajina. Hrvatska krajina, Tako je, Bosna to ti isto, krajina. to ti Znači, isto. svi to nije krajini ili granični podračje. tako je, Sušnost, tako je. ne oda da bidat direktno katolički, tuku da bidat pravoslavni, no da go priznavat vrhovното poglavarstvo. Tako je, na ti rimskoj prihvataš, ti si kao nezavisan, to ti je kao ove današnje Mickey Mouse nezavisne države. Koja je država nezavisna? Nema se zafrkao. To ti je uniјatstvo. Ti si kao nezavisna crkva, ti imaš pravo, a u stvari gazda iz Vatikana ti odlučuje, razumeš šta i kako. Razumeš, evo može bogosluženje na materinjem jeziku, može ovo, može ovo, ali si ti lojalan meni. I oni su sada razvili te takozvane uniјatske crkve, koje su zvanično pravoslavne, kao što je rumunska, kao što je bugarska, kao što je ukrajinska. Sad, postoje tu neke koje se džilitaju, razumeš, srpska neće, ruska neće, makedonska tu nešto tamo vamo, i oni rade u tom smeru. Znači, šta znači unijata? Unijata znači izdajnik samo na neki fin način. Znači, nije izdajnik, nego je unijata. Meko. Razumeš? Evo, pa daj da budemo deo sveta, pa nećemo mi da ratujemo, pa nema, pa kakve to veze ima, mi se svi molimo Bogu. I sad su napravili taj ekumenizam, dođu oni padavičari iz Indije, oni, razumeš, guruji, oni šamani, razumeš, i svi se skupili, i to su Bibliji zove Veliki Vavilon, znači velika zbrka, znači ludilo, ne zna se ko pije, ko plaća, razumeš? I onda oni tako pošalju neke ljude, znaš, da ovo je previše ekstremno da sad nekome namećeš svoju religiju. Ovako je soft varijanta, ti ostaješ kao to što si bio, ali ćeš da budeš nama lojalan. Svi smo mi Ujedinjene nacije, braća, šta ti je slogan najgore okupacije koja je bila za vreme Francuske revolucije? Slogan, jedinstvo... Egalite, fraternite. Tako je. Znači, jedinstvo, bratstvo, sloga, tako nešto. Ali te one Mickey Mouse priče, bratstvo, jedinstvo, razumiješ? I onda oni, svi smo jedno, svi smo braća. Znači, u kafani, u javnoj kući, na utakmici, svi smo drogirani, svi smo braća, tako. I vi ste svi braća narkomani i satanisti. Ali mi nećemo da budemo deo vašeg čopora. Mi hoćemo da živimo na jedan drugi način, mi hoćemo da se bavimo istorijom. Dobro, тука во Србија, да речеме, да, на ова парична единица или банкнота од 1000 динари, го имате знакот на големиот мајстор на поранешната југословенска масонска ложа. Па ти имаш, немам личну карту да ти покажем, на личној карти Србије имаш на личној карти Србије имаш Светлоношу. Значи имаш оној кип кој е на влади Србије, Баја држи баклју, да разумеш, Светлоноша, а испред je štit sa 4 ocila. Znači, ti francuski revolucionari, oni su poklonili, znači francuska revolucija je poklonila, ti francuski dijabolici su poklonili Americi kip slobode. Kao to je kip slobode, ne, to je simbol Lucifera, razumeš? A šta zna narod, razumeš, ko goveda. Tako ti imaš, to je odavno u Srbiji stavljen taj
razumeš, to je posle Prvog svjetskog rata, napravljen taj, imaš i kod nas. I na ličnoj karti, u Srbiji imaš, evo ti tu imaš... Đorđe Vajfert. Đorđe Vajfert je bio... Golemajstor, to je Golemajstor Negoslovenskata loža. Vi ga imate na banknotu od 1000 dinara. On je bio mason 33. stepena. 33. da. Pazi, to ti je najviši vrh. Apsolutno. Razumeš? A ko je on bio? Razumeš, imao pivaru, razumeš? A pogledaj ko je na novčanici od 5000 dinara. Onaj predsjednik marionetske vlade u Londonu, Slobodan Jovanović, koji je tamo pisao izjave i na BBC-u blejao i razumeš, ali oni tako te neke problematične likove, diabolike, ko Kemal Ataturka, postavite da su ti nacionalni heroji. Razumeš? I narod mube, važi, bato, nek su vam svi oni heroji, stavite na novčanicu koga god hoćete, ne zanima me, razumeš, ali ja neću time se bavim. Ali čovjek treba da uključi mozak, jer kao što se manipuliše u ovome što sad pričamo, tako se manipuliše na svim poljima. I ti ako ne preuzmeš odgovornost za svoj život, svašta može da ti se desi. Možeš da nagrabusiš na 1000 načina. Dobro, možemo li masonite da ги дефинираме? Или дека масоните се повисоко ниво, повисоко ниво, односно левел, поголем левел, за дебилизам кој се случува во светот? Vidi, ako čitaš Alberta Pajka, koji je ikona masonerije, Albert Pajk otvoreno kaže da najveći broj masona ne zna šta je pozitivna masonerija. Znači, 99,99% masona su ušli u masoneriju, razumeš, kao u neku ekonomsku organizaciju. Razumeš, biznis, bratstvo, pomažemo se, i oni tu rade, oni nisu uključeni u nikakve destruktivne aktivnosti. Razumeš, oni rade posao, rade lovu i to ti je slučaj sa 99,99%, ali Albert Pike kaže da vrh masonerije ima svoje okultne aktivnosti. I ti možeš da napreduješ u masoneriji do 32. stepena, a u 33. ne možeš da uđeš. Samo ako te pozovu. Ako te pozove ta elita. A ti da bi bio pozvan moraš da si, razumeš, i teološki malo obrazovan i tako dalje i tako dalje. I tako to funkcioniše u svim tajnim društvima. Ali većina masona ne zna pozadinu masonerije. Вие како велите има две нивоа. Првото ниво е партиите, политички партии кои владаат со една држава, дали републиканци, демократи во Америка, и второто ниво е масони. Значи тие што се поглупи се во партиите, а тие што се поинтелигентни. Pa ne, ja bih pre rekao da ima 3 nivoa. Imaš partije, to su zove, razumeš, ove alkoholičari, ove padavičare, to je ovaj najniži nivo. A viši nivo, to su ovi masoni koji ne znaju i tajna društva, jer nisu samo masoni i tajna društva. Imaš rimokatoličke, malteški vitezovi Kolumba, Opus Dei, katolička crkva ima svoja tajna društva. A opet i tu, većina njih ne zna šta je pozadina. To je viši nivo. Jer, pazi, u tajno društvo ne može da se zaposli spremačica i, ne znam, vozač autobusa. Znači, ne može tamo se zaposli. Znači, to mogu da budu ljudi koji imaju neki biznis, ili imaju znanje od koga mogu da se hrane i imaju utice u društvu. I imaš 3. nivo, to su ti ovi koji su u okultizmu, koji su na vrhu i koji manipulišu čovečanstvom, ovi ispod ne znaju šta se dešava. Ovi koji su u tajnim društvima, ogromna većina, oni rade posao, razumeš, ovi imaju ime i oni rade posao. Oni ne znaju šta je pozitivno. A ovi na najnižem nivou rulja, razumeš, što radi za 300 evra, oni tek ništa ne znaju, oni gledaju reality, razumeš, idu do utakmica da se tuku i čim vide neku reklamu, odmah zovu da naručuju. To ti je to. I postoji 4. grupa, to su oni koji misle svojom glavom. Razumeš, oni su... Јас и вие, или вие и јас сме во таа 4. група. Ti si 4. grupa zato što živiš u Skoplju. Tako da ti svojim životom pokazuješ da si u 4. grupi. 4. група. Tako. Последно прашање, нели, за овој прв дел на емисијата. Каде оди светот? Gde ide svet? Vidi, postoje dva odgovora na to pitanje. Ова ќе биде втора емисија, првата емисија ќе посветиме на тоа што се случи, 17 жртви, 2 убиства и така натаму и така натаму. Vidi, postoje 2 odgovora kuda ide svet. Jedan odgovor kaže da je pred nama 1000-godišnje carstvo. Znači, bit će raj na zemlji. Sad ovo malo će da bude neko ubijanje, rokanje, ovo, ono, i onda dolazi 1000-godišnje carstvo. To će biti život, mir, blagostanje, čudo. To je opcija A. Opcija B kaže da dolaze teška vremena, da dolazi 3. svjetski rat, koji ovi u medijima najavljuju, da će bude klanica, da će svetski satanisti da uživaju u krvoproliću, da će da bude odvaljivanje, kidanje, i da će onda Bog da se umeša, naravno, u tok ljudske istorije. Bog dopušta da se dešavaju gadne stvari, jer to je jedini način da se neki probude, da se neki trgnu. Ti ljudima pričaš ne vredi. Kad dobije dijagnozu rak pluća, rak debelog creva,
kad se šlogira, onda neki promene životne navike, tako da postoji opcija B koja kaže da će da bude žestoko i to u vreme naše generacije. Ja verujem u opciju B, u opciju A ne verujem. Kako vi kad? Ne možem da se otkažem od cigarite. Ne može. И подосна му ноѓе дека има рак на плуќа или на бели дробови, Tako je. ги фрлат цигарите. Tako je. Што ќе рече дека кога ќе се соочите со проблем или со тешкотија, тогаш све може да направите. Tako je. U Bibliji kaže, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Znači, Bog pusti nevolju, prvo lepo priča. Nemoj, I onda ga Bog zvizne, zna da ga boli, ali Bog je milostiv. Znači, onda ga Bog zvizne da ga malo zaboli, pa ako se ne opane, onda ga malo jače šibne. To je kao govedo kad ide u detelinu. Ti govedo, oj, svole, on neće, a ti ga motkom, bam! Kad ga zvizneš, onda govedo se malo trgne. Kako vi kažete? Ma ne mogu ja da otkažem cigarete i tako dalje. Kad dobije rak, pluća ili beli drvo, onda može i baciti. Gospodine, imate još 3 meseca samo. Još 3 meseca imate dijagnostiku na rak. Provedite tih 3 meseca sa svojim prijateljima, rodbinom. Eto, tako u miru ovo. Razumiješ? I onda on zna da postoje alternative. Gledao je tamo kod Vaska Eftova nekog sektaša, nadrilekara i onda zove njega za pomoć. Ова беше емисијата во Центар, ова беше вториот и последен дел на интервјуто со Миролју Петровиќ. Ако ви се допадна оваа емисија, ако ви се допадна интервјуто со Миролју Петровиќ, ново дружење, четврток во 22 часот, ќе видиме кој интервју ќе го метуваме, дали Велимир Абрамовиќ, дали Миломир Марич, дали Дарко Трифуновиќ. Во секој случај, во четврток и во недела, значи четврток е наредната недела, ќе имаме 2 одлични интервјуа. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење, четврток 22 часот, до тогаш пријатно вечер Македонија. Каде да си?